Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wakomori watukufu ikao nganye harima dunia kamili rimsalimoni. Wakomori watukufu ikao nganye harima le jiji la Marseille ze salamu pia rimninkanizo haungwana nusulu hivyo hanyu wa ile jiji linu jiji kao jiji la meuju za halisi laiti so ikao harima idahari lonyo yinu lirende ha mongoni mwele jiji tarehe lahe komori hema kati erlonao yanu rimsalimoni. Andani video ya hatu ifanya yinu si wanadamu ikao nga sina prinsipu ikao ziritoa bonze harima hema kati rao na ikomori ya bambwa ni wanru ikao kwa tina imani kwa tina roho rijihundu sonti pia rijihundu monziani ili rihabili ubadzima na ukweli uhemasiwa. Bien sûr rijihundu tulia Mohamed Zubair tulia inshallah. Rijihundu ngasi wanru ikao rimelange miji minji ukayaye mu heta hajihundu nguko badzima nemu mnungu hefaida maslaha ya hemasiwa. Emu mkazi hajihundu nge badzima nemu mbeni hefaida maslaha ya hemasiwa. Emu ndoni hajihundu badzima nemu mutamudu hefaida maslaha ya hemasiwa. Riwaswili harima jera jinji yokaya edahari lonyo yinu usindivu wa hemasiwa ujiwasulisha daraja ukaya ngabu wandu warindritsawe faida mshinzi ya hemasiwa hana badala ya faida nozinji. Usikwa leo rijiwasulisha harima fazi ikao rijihansi harima uhadazi nobora rihadaye mwanansi nomru yafanye ezjuka na masuila haya. Shanga wasiwahe njume ukaya ze falsafa hizo rumiliwazo harima mivaminji. Baada ze falsafa hizo rumiliwazo harima mivaminji rishindi ezitwaza hatungizo honkalioni harima daraja ukaya kavatsi upepo ujo shinda uunde mbavahanu urivitse rishekarire mwanu upepo ngarenga ukomprime. Heni daraja besho sina tiriko za zikapwa wakati wa upepo ngarjo amini ukangarjo shindari kingi ye upepo ula harma daraja ukayareveze komprime ikakarturumia utwabibu wa shikomori rarumia emauni ne majani noborara parashikali hadini ya mungu komprime ngarjo sana ridozeva harma daraja itijerdi rirundrumuma mbadezi nji badala ya hezilangwade za hao upepo yokaurirema wanamshwanguza yoneti usalimu. Ibenge heli mjuao ngasina wakati mwinji wanzani watu wa Facebook mwishia esujeri ambao yinu wandu ikao wafanya mparo yukaya SGG wahe serikali ya mafujari ngujo Marseille. Baada yabo karjajizi harata Damask sharika ujumu hamba uheya harumaze media zinu yokaya embabirjo shindari fanye ngarjo fanya ngarjo mwonesa ukaya hunu Marseille hunu ngabo yenrushamba o demokrasi liberté d'expression sitima kati hili mwana masultani sitima fujari hokaya armon kurahaniyo si urumia esagese hatu ili rionese daraja ya hesagese ukasi wangu yokaya si usahonziani rende mwendo wa kinansi ulaya rilio rikasino wazungu rikasino wahindi rikasina Afrika mafananasi ili rida ilieze haki zahemana ulobonsi jubanu udhulumio yosawa ne maswila haya hatu masiwani yokaya ni ulo masiwani ngebidova haya juo ya kenao o binadamu hahe yo juo ya jida ilieze haki za hahe o masiwani. Badala hapo wanzani watu ikaunga mridungao mtihisi yokaya abanu karti Marseille anunga ngasi Marseille na badala yulo Marseille wanadamu waono
ejitahidi hawanadamu ikaongwa aminio yokayangwa waniaoze haki za kibinadamu watsina bila amzamondo bila ufujari ukaya wanasiwa arima sali yakaya mahala nsujwa ile kanda huvi wano sasa liyokaya Daniel Bander ngujo Marseille na baada jo Marseille bunjilio kuyu la hahengu jo lifanyo wa mshanga mabu wa Komori mridungao kwa janosa usiku ya jao yokaya Daniel kajao na wanruenda wa mwanjia habadala yokawanada mwa mwanjie na siriono aborilio harima baina ya Danieli na Usufu Muhammad bwana Usufu Muhammad bwana haka ujaula ya harengwa na emasiwa pia wajua wafanya cortege wende aeroport Marinyanyi wende wa mrenge hapa ipu izika unosi wa harmaze media yoka Usufu Muhammad bwana ngujo Marseille ngujo siku fulani harengwa elera na yo mana sultan habi hola salia ikoni de yo minja ndana hoenda njenda aeroport par contre sinda tsibiri yabo tsibiri tsone dunia kayabo tsikadingoni ono mimi dunia pia wa mrenge hashe unashaulila hajabala fanyazano yakafanya hardi ha organize bunjilio la kaya esalia wa maore dunia pia ajabu abdoyala ibenge siwahenjume baada riono kaya izomongoni mwezano zaka zangwa vala Danieli wolangu Muhammad heli mrola haja ya jarengo hashauna shaulila rendera mwanjia heli kiasi hatusisi radoka mwanjia baada yabo riwasilishana daraja ukaya riono mimi shakotonga nione kabala mrola haja ola Fadeli amfikiri bala Fadeli habiri vitfe ay baba nimroila nimfomonsi bano mroyi ngujo wa solidarajo kaya bano ngujo bizova ngujo habiri vitwe kardajo ba ndroza badabala endongo ila live blokewa helio ka wanadamu wationeza habari zila okay kajabali yokaya haja mahala yokaya wanadamu rjorendera manjie shawo sawa na wanadamu yokaya hambiloka hafanya eskali Marinyanyi baada hapo karusujwa mbarongozi yao tampakanda hapo ikaminwi 23h minuit tijiunu magalon arima mashuhuli ya mbeni na bidine de na wajue habari ba shabada na jiunda bala siono mwana ama mbeni kwa yeshipari hajabala nshangalia ngari hadisiyo tambanti ozu wabano amroho nendo wa mshangama banga mina mahadisi nanzoni ya nikemshangama sijipu abonza ni wangu mnidunga hao tsende bala hweda bala tsono mwananyasi wananyasi onkazi wakabala ngabwanzingara nzori nje hunu bala tsendo tunda sihundu bala ngabo wandu ikaongo hosalini hobiru hamshangama ili one daraja wa confirme ukaya wajende wafale bunjiloba shabada rawasuli bala ngamrande homage mshangama ukaya vanu yamba jungula pishwa fika litsovumba ukaya harionesa ye mahaba ya hene komori harma daraja ukamshangama haende haimpoza mboka pakesti ovanumni hadaya nambio kayanga mjo mfanya heli wa mwambia mshangama de heli badala zenoza kahuja zardi za kujazi veikule ukaya nambio kayanga mjo mfanya bunjilio la mkazi na tsasi ngarjori one daraja ukaya vanuza nozin mbunjola la siasa ibenge namrohe mwenzana mnikoneko siwe hana shabadala zenozila za waswili sipare mwana sultani tambo sultan amwendo vala mshangama isheleka wisha vanu warwakiyo mrudoni goja hamba nilinde tina ujonu urensi wende wabu waweche nilinde njiabu kwele unda sultana ba mrengo metro nga mjilo buge mvili sirenge mna gari ni mwaswili ni mwanama ni mrenge ya jebala ilera ragare mna gari rdirja rundu fundimbaye vala arimisale gari rija vala hoja vala portai rionu wananyasi minhu zuki watu usufali bura kao yemongo nwana damu wakaharma hifadhi yabo harma daraja yukaya washinde wa viriliye jokirikaya kajaona reaction akaika ujiri yabo jokirika kajaona shanga muamini yukaya mru yukaya yatabiheka haono daraja helila badaba imanyasi sultani harongo ambukaya sisi
zenongo zatu rakanizo ndukaya emruo yatifanyie bunjiliyo omahalani hunu mwanosa ukaya dejale bunjilo lifanyiwa eurozmata hizo Mwenyezi Mungu anikakibala le bunjilo kalitufanywa hunu wajibu wananyasi wambukaya kalina mfanywa hiyo ngarjo enda mahala lende lafanyiwa sultani hamboka engar lidao le bunjilo jelifanyiwa baada hapo wanzani watu wako mwari kaunga mridungao rijari parisa mvonyo kayangu endao haruma centro social zenongo hizo heni mru ha chapae kalamu yahe yokaya waonese wa daraja yokaya zeno hizo kabati uhindini yokaya yunde kibala ya zenongo hizo wardi wa eshuwe harmanoze heli ila shabala zeno zila bado vamshangama kabati communication yokai communique mala hufanywa bunjiliyo kama ndo tunda muono le bunjilo ilo kapoja ka live zenongoyo ziblokewa harma daraja yokaya wanruati yone shabada hapo riwasiliana harma daraja ukaya rija rijwa mvonyo ukaya le bunjilo ngalifanywa bala plombier mimi nzambao sibale mnagara hangu sibiri bala siono mrondo wa wandu ikao hakika Mungu na shababi wa hii mahamabala ngabo daraja yokaya ni zenori jozi develope banonada mwazirambuwe ngabo daraja yokaya ola mru ana amjokambaje ila shughuli ya mwanadamu awola ola Putin bali hawasuli daraja kaya hawasuli hunu alafu baada jahunu yalande ndo andika ngwa mbiri ya harma daraja ilibatijoka mru harimna u bahi baada na wasule daraja ila raona ze habari zila ezo rafanya rifanya riwasuli daraja wazazatu wajomvonyo huo warambio pia waja wakana darajo kange bidore ndeva la rendera one sautu kivuha watu yokaya wala mengo ni wanadamu wasahilishao ono zenongoyo zilio komori osijinifulo komori unge bidore ndera onese shabada yabo rare jaja usikuwa jana informansi la rajunda bala wananyasi washindana wagombeana bala Ritsondo tunda rihundu mananyasi ya kauhadisene mananyasi sultani banu umpelezwa bala kudeteti de atambaze mananyasi sultani mbuwa polezwa bala pa mtambaza mtasimurenge bojuo mwana damu ya surprenewa ono alhamdulillah kajawa sha sultani hareplie timono hafanya resistance telma hafanya resistance rijarim ninkeni bwa komori ema fujarimba ono harmanongo hamanda hizo ono hapaswa sultani mbuwa sultani arengemba mhindini bala hashindi resiste harambio badavo riono daraja yokaya bada afanyaza nozila riono wasa ya warundumha wasenseme afundi mbaye jasadi akambaba no wallahu yalam hardi wanzambe ngwanzwani puli waunde daraja yokaya wasuli daraja yokaya warendeje alhamdulillah wanadamu wabiti Mwenyezi Mungu abita hifadhi yahe zeno zilazi jiri na mjarendera wanehula ramba siti mafujar sikarifana na hata zenkuhu ono zizia hotodo himawe redaji wanadamu kwa gombea ona fikira na upezo wa mato ono siri jari behe mesaji uwanzoa nde wadowana na mtahiba banga wanadamu walo marsai hunu warua wanruzitwa ikamshindi mdiparisiza wanruala ono mriruala zitwa wanrua wawa na atu badirujore makoti yomongo ni mweze mbwana rilonizo ebenge riwasule daraja ila rijuha deja mshangama kanza pare police shemwana nyasi afanya imani ya za kweli ambaye lestombe zilando za hatu amzambo zenongo ya zamba ono ambuka zilando za hatu za mkazi boswa bahu ono wala mndu mkazi ndambula nao ono abatikeno za plant ya polisi ziye hadisi hiyo banga mjojereza habari alafuri wasuli harma daraja enswavili rijuha badara wasule daraja ila tisha umvonyo kabango soba hungo taho mzambo bana na aboze no hizo ziverifie ukaya bada nsahwao wakomoriani mrengo ni mazahidi ya shelezi joni hunda shele warengwa zigongo zaendeni za mjambaje planche wala warengwa planche ziremwa misumari ila daraja ukani wakati na joni habala sibala satifu harma daraja ndini tambukai wanadamu wanu ngebidio runde daraja heni mbabanu wajukari oneseze message za hatu wajadza hatu elera ruenda bala
ngwatsimamba wakapa wazadi wanu warende mana soba huya tsuja banu indri emana mimi mwe mwana Mahamudu hambilo azo kawa handa hawaswili hapo ono Mahamudu hambo kaya almuradi sobahu watsolange bala shanga mjuwao zenongoza mhunda zila juzi na jana eni wakati sobahu ya jotsengela abantu nganyima kapablo kaya mwaswili daraja yukaya yende ono yuambe zila nrongo ya nasabishwa nizo zila olandaye msina miti mrunga mzambondo miti mrio katika urezi gongo hizo miswaba huasumana hamada miti mrio katika urezi gongo hizo hokawa wanada Muhamada asijeli yokaya lebungu lihe ya daraja yokaya zenyi wengwe zikazibadili nga mfikiri ukanga mwananyasi washimngajama hame wambwa vile porondo samahani yeshesi ngajo wambwa bega vala mwanyasi wahasiba nsari mabisi vala shao etasio wakaniyo warenge wabega ule wamfudu abwa komori wamfudu hata ilera na mwana wabega wasiloma banakaya sidomona hakadoro hadamu homashishiyoni shabada zenoza waswili vala wajadzatu wa waswili daraja ukangwendo unese otukivu hao wawatsengele umbabanu wa wajadzatu waka wafudu ngabo walona magunguno hama wanadamu wakaulwani hindini wakaulwani ninje ngabo wanadamu ikawa tambaziwa wasukumla harimwa vala plombieri vala halafu mongoni mweze nongo wakanizo mwana mshahatu zaituni haka filme wa msasanya harma daraja yukaya zaituni ati filme hukaizo nezenozo ukaya wakaanza zeno wazifanyao ili wanadamu wationeze no jirio ibenge yoke kajansta jabisa wazimana menasi okapo wakana menasi yabo kaya ngarambula nao ngarijwa mvubani hunu pia sheyo tinozo kasihonju mengarira ukarijwa mbana riwani yao yukaya ngariwa nao toifa ngariwa nao nrabo ikama nadamu ngusaidisho nrabo ikama nadamu ngusaidio nrabo yenge kapablo kaza nrabo zile azioneze hapo juu na singari ngasitayari okaza nrabo zile arizikadamize heni fukodi jwa huja ono na warirwe hitwa wahensi etarihimbi hiyo wazimano wanadamu wasaidi yao evenge je wanadamu wao wamba leorio na ozerezo wanadamu warenga ozerezo wambe Danieli haja na Danieli wa haka huja unu no wacha daraja yukawola mana munkazi nga mzambo zeno za kazi jelu kwa wazazatu elera wanda abandani wamba kamraba numsija mfubure maro haba nubawa imana munkazi rihadisio maro haba numwenzanyu yonde nongo wala wakabu mangoni wakamba wazazaha ono ibenge wanadamu wajezawe makurunundu wahezawe yokaya bala Danieli haja ndahu ono Danieli wanadamu wambiri li ya harma daraja ya hema na munkazi ya jawo yokaya wamba bunjilolo nkazi no apopa ka party yokari ono zidarajo kanga bwandu wakaanza wende wanaonkazi wakenda hapo wabloke kamna ujwa mwede na bolo bunjilolo nkazi selondao wardiwa wasili daraja bunjilolo nkazi besa yao wakaonaza nongoyo wende darajo ka wakaonokaya ilanda ila siasa huyo ndi akenda mbabali ono ibenge nkazi unu wana plus yambao gamaze mwana munkazi yajo kauja hunu wajo virabo plus gamaze yaono wananyawo yokaongo yabo msu amini yokaza nongozo zifanyiwa ono ibenge wananyasi walone majasaya walona hindini wamba oandu wakanda ukarjatawa arikaya harma kafayajiyo ukazeno hizo riziono na riono ezigongo za misumari za wasilushwa daraja rendera huntu akafezo tinzora kauzira si ohenjume mimru hamadame shamimi vike riono kaya oskwa juzi tsikaya tsifanyiwa mjarada wa masala wa mswala ata wabatani yokaya leweni wakati na jokenda bala ezigongo zila nabakubuhe okazi yandwa jina nga mzambo nababuhe okazi yandwa jina rijerione emrumme ne manadamu wambondongo hazirende nga mwambioni wananyasi kao mkaujitolea mwane daraja ukabalanga mjo mrito nzia za ulemenguni ono mwafanya lisi yokamru fulani rimono bangarjo muhunta kafa ono ibenge na mjihudumu harma daraja mjipange haunro mlinde okaikaipasa okamrito nzia za ulemenguni hasibabu na boramgo kaya Danieli wala secretaire generali wa makatili
wala tsimana munkazi yoka akauja hunu kiunkazi ono shaula mndu yakauja harmaizi ya peu ya kikatili iroho ito wanadamu walono tukivu ono wanadamu walono tukivu harma daraja ya ndini tsikavo ikawa kaunta zaidi wakaujua kwamba banakaya kejatimizi mempasa metra mbabanu waka na magari wakafanya patu waka unomba banu mimi nakaya ono ikandi zo zigongozila waka unlinda charti kene devala doko wakati wajoka wajila na wajozo waka urenda ukesa wajoka wajabala wallahi billahi sijode fie mahakama wajoka wamboka ukanjena na redaje shawaba kihula soba hunaje tizamba ukaya antuka wakana kaja hunu kana ufanya bunjiliyo ngarimwambia wone ebunjilo hilo kana ulifanya waja wa contourne zenongo kalitsi bunjilo la sarse shangilo bunjilo la wana unkazi nuswe wana unkazi ebenge sikamuhimu ni jendongowe harmwesu je hiyo nione sembavi hamusnadi zenongo za kazi jiri je mwaka ukontourne zenongoyo badala yoka wayi mwana wa sarse wa hasumani ya jahunu yafanya bunjilo mwatu oze mambaze kweli je mwaka uferme zenongoyo zakauvira harmasiri ono harman roza haliyo ono je zanongo hizo saka uri wasuli daraja ukaya zila nongo zila bunjilo la Danieli wa serse yaja aka profite umji wa unkazi ilike wa umji wa unkazi wa jabanu wa tondolane ilike umji wa unkazi wa jabanu zandi sema siho ka emananya sitoi hapasulu embo ngamkazo yabo neni ke mwana sultani yendele mbavi na sire redevelopement za barizen. Assalamu alaikum kwezi wa Komora ni pomiwani parce que inde historia henti ya hatu ifo historia henti ya hatu muone mjuje nyinyi ono yende maana mitimro mkazani miwani au kana nyi watukufu wangu juu anifikirikana hani mkomorulo yavo ngujokana inde historia henti ya hatu yonde atongeza rolo zema ganta yanu na singa si prerife karti wa madadingo wa karja Komori rejitoa fidia arjarmenti ya hatu alo na mparo pa hunu manga shami mizoni ona haya de mabweze au kamrumme ikare memrumme amanda yo hima wana shamduka dore mamduteti mrarambiyo shaunu Marseille ndrema ngarambulana wa kana mimi tiureme nkazi tengweni harumali bango kula nkazi tiureme mbe njarambiyo tiureme ti mimi uone ese wewe hundreme honde mbio jamdumshe shangarjone sana kahunu unu Marseille kwezi wanama handani nsosamaha ni wana mama watania wa Komori au kana ezajiri zijiro mjini hatu mkazi yo jimiji miji tina uchina na bekana mkazi yo mjimu parfait no izo nrabo mkazi ngabo wandu pia ngabo elewa ngabo watoelewa ngasama de miji yonti sha ngamisure certain uko wenji ngo elewao mbandra nzorende yone baba hanu ya handani na kahanza haini shababika ungwane kodo yinu au kana mimi ngasina ntumbili njala ala ukakazi nkisikitishao mjama mkazi mbaba hanu wa waswi yende mana ikaunga ntaosamaha haini mwana watwani ya jaswabahu jafundi mbaye juwazaza hangu ikao jana wakahulo hawa ikao tujuanza nke abo sha ngojuwe mana tukavo ukana inuko dora yandi sarangu hale ngaromba munguri timizi wazima hizo dia handani na kautsawa nama ikaunga sinaru mkodo nzima ni wataeswama afikirukana hanyoti ngamjuwao ukana Marseille rambaka kati mrujo huja wandu wazali ngota strategy wa jehunu warumio mjiwa hangu warumio wanadamu ikao yankilia hao anifikirukana raki tubembea mbandra nzorende sha inshallah ngabo siku yankilia hao ijobembea wakubali watabusiwa ni wandu ikao wa Komori ngamjo uoneza ko preparewa wakatirenda uiko mwono wamagari tulizeo mji wa mkazi au kana haini mji nguono wandu ikao wajamanga manga inu irenge wandu wenji karana ushida rwambia kawatibaki mwono
imanga ije warende wabuazi fuba aribala ngo na mvu za wana nkode izo tile sawa haukasonti kasina wana inde historia wana hatu doranzi hao na wana hatu ngajo hisoma gani mwambio ni bwa Komori ukana izabira jana zila rijue za preparewa na mkamungu anodena mru hajue za prepareo mru mpreparea izo ajoka mlisa bahi mimi wanama tuambia ukana iho mwano seka kamjofa libunjilo tilo mjofanya riwaonesa kwa hamshangama kama nofanya libunjili hiyo ikawende hatabo masihu hata yuneri watahala sali wende wajundu watanu warandaru wakaze mafoto ya Azali na Danieli wamba ukana Danieli hata hai bwana Marseille nuku ndajo shinda imisha na ilo hunu ne mazozo ya lo hunu ntiavirilia pia no rikana miadi hatu daminanyi ukana Danieli ngamjombi sabshanani jeli Azali ya jaunkazi ya biramshanani yende kodisha yangu na mnikani cheka nywanrwa ume Danieli wakati akahuja mabala magari jana mtoka muyabali ya mwafanye bimbiu Jerusalem hadi bwana haja yabaliwa bimbiu ya ndonda msahabi omrejeza yonde ilo ndo kufanya ndwa ume shatilo ukana mweda aeroport mrenge foto zima Danieli haja mkaenda mwalentibe mrenge na lasaya Danieli haja mkaenda mwapasio mkate mrenge lasaya bwana yotinde ili yankodo mrume hone sake mrume dende abo sababu ilizo na kaibisio na kadhani beshe wa Komori na wateswa mao kana haini mji ngabo jufumu ngawe malaba yonde ili ya mjimu huo. Asalamu alaykum. Ibenge emwelama hatekeleza zabari za hiyo kaya akamuhimu ya zitekeleza dukaya nareshelezane zaidi ukabanu zina krizinu zindizo asumani azibalia haruma daraja ukayanjie haruma miji hatu ya imanise hambabi za mfaida ono vanu etarehindo hakimu vanu Danieli oi Danieli ulona plasi ja mdobi ja mwana muhadisha mfiu hombeni ulona plasi yokayende uzingaro lebanka ngala he Komori no owambeni wawaswili daraja yokaya wajiwaswilisha yokaya no zenongozi unawe Komori safara leo karitsi wanadamu alona na apostle joka jabanur jerdo ambokaya izone zenoza waswili harimale jijila hatula mkazi jijila hatula mkazi wanadamu wa profite mfaida ambese waihunao harimandongo hamada zinu ili waje warumie omjonkazi uke harma problem sindeheli hiyo yote sindeheli za ajiri eserse parti serse ongo ambao kaya ondo alo wana wadamu harmeda harilonyo yini zabarindi ni konga wanadamu wajiromozi fuba renda boulevard national nga wando alo shiri walo ya wamba wando wa serse zabarindi ni watu rumiewe mrurumishi wa eserse watu rumie mru waonesa force oka wondo anadamu oka shawakende warumie harmo mjionkazi wardi waonde daraja oka wafermeze nongo harma daraja oka wajipanie nkodoka ifarite damu ono edamu yote ndio rirao ngarizambao wala ila misumari mairunga harima ze planchi na mtilate na muigarde harma daraja oka ya sisi ngar zinutino oka ngardo zirejeze dingoni eni baba numjori yona mrilitililie wono baba sayaro mvumma ekozi ntinoze konsenza tukarna porozi ani ziraho dingoni zindeze mbwana aminio kaya ifora mpeshe wanadamu ikao ngwatiao uyi harumwe Komori hatu wono ifora mpeshe wanadamu ikao ngwatabishawe Komori hatu heni mbabanu wajukaya risane rihime rionese ukaya tsinde heli ino ala kulihali rekaya yemu mfunguni rekaya yemu mtini mapanga rekaya yemu helenje koya johamba kaya yemu mnungu elewo emruangwa ukaya ngena ngurumishiho aenzi ya kifujari ya sumani nade mwana dazuki watu mjomba hatu mondoha enatosa hunu ya jambe ngufanya bunjiliyo ya rumio mjwa mnungu ajaone sharetu sampanya zabarizo siwa henjume yabono mbaba marabidi richawe harumadara jokabanu siasa iyo ya miji yo ila wahale siasa miji yo ila wahale ando hukababu
izo nezenoza kaujazirumilwa harima omji wa mkazi jiji la mkazi warumia SRC zemakri za SRC warumia omji wa mkazi warenda wandu tawala yokaya ngari waendao rendera warenge ili riwarumie riwaitulize harma daraja tsainu evenge kairi rirumia omji wa mkazi riwasuli harma habari zenu ili riunde mziarivire wamba mwanyasi besehu hamba huzamba hukamise hudungu mbabiza habari zao wamba ukaya labu njia la mkazi shawardi wa profite wamba wanaba harisa ribu mkade sineheliyo wanaba ila kila isaibu wa mji wa Marseille uende alama yokaya wanadamu wamba ngwa wanao ngwarawe no ngwarawe wanansi ifuado hunda taratibu zana makri wevirana makri shazi nuzavira leo na zisomo wanansi armadaraja ukaya kena ukiri ni wanadamu ikao ngam aminiyo ukaya ngam mwanao neshedhi hakashimu kena ukiri rikensi harimadaraja ukaya rikensi harimazela ivuzimu kena ukiri rambe aranzozi badili rahare jakaya rizikomea zinunga zijo urikute ya sheri ngazijo urangamiza ze viza hatu ngasitayari ngejo urangamiza omwamala wa hatu ngasitayari ngejo urangamiza ndongo zinji harimo hayati wa hatu ngasitayari kabatsi nonzi maborizirao enrongori rao de mwanadamu wafali kimbili ujuhamba ngwanzo yakoma norudi izo ndongo rizirao si uhenjume ono enrongori zirao deze ndongo ikao mwanadamu nguju aminuka hawa amini mbwana ompolezo abala yardia dozingara hezenza zamani eni ujamba nguzi zingaro ndongo na la mhazi zingare na zinamare bainu inu mbwana ya haki ukayangari yona ombingari zihara zao karuture makoti wanadamu ikaongwa renda ombie komori ebenge ikamuhimu rifanye live yenu heli wanadamu wajitamkao yombukaya na mjihisi mbabe temperature wanadamu abaha mrongo wao mjihisio kaya mremawe fuba nyiwanru ikawa abahanga mrema profite omji onkazi na mkera adhiando hukababo ono na mkera adhiando hukababo msihemu ambo kaya sabu Danieli haja haja nda huko omji onkazi warambio kaya ole haka ujahama hadisi ya omji onkazi ono badala hae profi ya hezeno sabari matusubuti mwavenu wazi habari kaya Danieli toi ngengujo madunga nyonsi pia nywandu wahele majamvi mlomunu ono maduba mtanzani mwelewa yokaya eni wakati za juasuli daraja heli hiyo avo ijokiri ziturne evenge mka profita mjionkazi mwarume na masembea mwarume na mazindu zokawaje warirwe hitwa armadaraja yokaya badari juale tambo ono relewa ukaya sindeze mbulio arzamba utsine misumari la sinyora akawira wallahi billah tikabala mkaujua katika kote bala ono tika kote bala enge mtojo kamzibalia mwasuilo mbabanura kaya mjamrireme ze mbulio hizo ukaizo mbesende zeno mwaka uzitaha mzione bala evenge bese mwanama sultani Nujo endelea mbavitsena no mindizo naambia busoba ukana haini miji mihumu ngeno andupi ngawe marungua ngawe ma yonde heli ya mji ngono safe zitimtabishe nukamkazi ngasuna damu wao busoba wanadamu ikao kwa tsone faliki ya mwana mkomori wa maudi ngono waongo waruma miji pia ngono shamimi kan aminukana owenje mashababi wankazi owenje wana wankazi wasoma walone ankili waonao dunia heli endao ngwajua ukana entia hatu ndio haruma ngamani entia hatu ndio haruma diktaturi na haonti anifikiru kana bosaba ngozi jokana harume community ilo inji hunu wankazi ye wakawanga rumela sadi wakawanga rumela sadi bonelewa kwa sababu bani nkodo iwanao ngari jowa sumani zema kriza aye ono ilo malorendo kana leo ndo mji wangu ndo ichulizewa yondo ilo malore sikitishao ono haukana nifikiru kana mjonkazi ambese hali kwa jakana wana wasoma shaba wana wasoma ngo wenji ono malgré kangabo andrika kairika kwa jasoma ono haukawana damu wasoma lo na ankli ulwe wana wake mabani fatihu chango waruma watu wana wafatihu yode zikitishao mjini wangu ngono haukanifikiri kana ngabwana wasoma mkazi ngabwana lo ankili mkazi ikao wa hura na fatihu wa hura na tijindo biwa la rumeserse shawa kweli wakubali warendo watwana
warendo waruma wafatihu yode zisikitishao sha ganjuo kana haruma hizo pia ngabwana wa mkazi wa fahari waonao haya ikaongwa oprewa wanie ensi ya Komori itisengamani yonde babe na kanzana njezo uswabahu yakana mtishangae bahaini mji ngono wanadamu wanu ngono wanadamu ikao wenda wanakode nona tazao haukajana wandu ikao wamango unazifuba kwa chaka wanakode na mino hao haunda wena obo swabahu shauka wanakode nona mafederali na zaituni na mamaishata na Zahara na wasaya na wasaya yende zisikitishaho ukana wana wa mkazo mbano wasilileo uliyo wana done mabani hao shangwende ngwanao dona zaza hao wawaremenkode yongo mabani kaunga ni sikitiro haku sha kasunshangaza hakaondwa himilia diktatori wandu ikaukatina akili yankili rudi ambabanu fubi wangu jua. Assalamu alaikum. Ebenge unu muhimu yoka rika muhimu rifanye mbavye matarajamuanu ili wanadamu waelewe zeno zakaya zijiri oskwa jana ujuzi honda jana rimwambia ni yoka oskwa juzi riwasuli daraja ukaya riwasuli harimaye Salia Mshangama baada renda harimaye Salia Mshangama riwasuli yana daraja ukaya tasi ngasina mapahu ukaya wanadamu wakujijibili ya harmadaraja wakasonsi pia bano rutojo kajau shamnyezi Mungu haseni dahahe na wasaya wahisio kaze mbwana zinu dukaya wanadamu wajebanu wado lapizana na uvanilana ola hafanjao siri amini okaze mbwana zinu ngizo kange bidorke sur le terre ramanga rangazija karna parola wa sur le terre hokayonde mbwana ya ribakisha riwanie le toifa la hatu karitsina kontra ndo itonda zinu ono karitina kontra itonda zinu e kontra hatu ne Komori lukaya heni mwanadamu usaidi yombi ri ozer mwambi ukaya ngore ndonai heni mwanadamu uloba zima na mdure ndombi singarjo mjaribu rambuka karadhi bangore ndonai yonde entere haturloni harmanongo hamada zinu shakartina ndongo ujuma banu ekati ndizo eni ujoka helewa omwendo nuru ala nuru eni utujoka helewa yo problemu haa yo anfera hahe gari joka karna jwari jivye wanrupia ono yongari jwao kaya ngabwanadamu wawani yao embabiza mikate walonizo ono ngabwana zidizela kazani jizo soba ukana ngabwanama wonkazi kawo waimilia diktaturi anantere watiti wana kantini wana indrini mimi anwambia ukana tizoloa mungwana anjofa mungwana yode babe ni mwambia wangarambula nao ndro wana maonkazi garambula nao ndro wana maonkazi ukana mimi namnambia hindi shura hundra na ne diktatori wazadi de SJ wa Danieli yankilia wana onkazi wasoma urudabo sha garambula nao kwa wanona chiranka wanona hindini watiti wondo watongeza marendeha umavutwa maya sha haini mungwana yazala ungwana mjini mkazi mtofa mungwana. Ibenge izole za habari raka muhimu rijitamke mbavi osoni mweze nongoza kazi jiri oskwa jana juzi honda jana riwaswili alhamdulillah wadzadzahatu wa ulaya zaidi okayanga mjo warande homage no wadzadzahatu ikao wa oze wa waswili mbabanu hamadabala harima hawa ya kanziro ya wanadamu wajipanga wajewarwe hitwa amzamondo wanadamu wajipanga wajewarwe hitwa wadzadzahatu wende wemi wala wakaya harima wanyisi wanepare no wajideplace wajomba banu wadzadzahatu wakaya ili wawahunti kafa harmadaraja eheli ila jeli ukaya umisoni badaraji tengeleza harima ipobala polisi waviribala waono edegajiri hiyo waono wadzadzahatu heli zenuza wahunda warikonseye rendera afanye plant usultan ajela hukabala huishia warikonseye wamba na mwende mwafanye plant wandu ikao wafanya zitabia hizo ebenge ijo kiriri wasule daraja hiyo ijo kiri eka plant keke fanyiwa shaicho kiri plant ifanyiwa ebenge ndo daraja ukari wasulishane harma daraja ka mimi natu kome ya Sarkozy hanive hao tribunali ya Marseille kwa johamba wanadamu warwa hitwa wakana daraja ukarika uona wakana zigongo za misumari wakaanza warwa hitwa
ono wakaanza watoyo roho ono ngam amini mahakama ya Ulaya kajajo kana pardon rongo hamandizo wevenge hani mwanadamu Ulaya twanza elewe daraja ya Ulaya ono shayanzo yake na mwendo tsaula hamabanga sikomori na bale esprit hiyo ya wasuli hula basi karsina esprit yo kardo himareliza gugugu Ulaya esprit lo niyo hunu riono karione sa diplomasia hatu amtoso mshangama ono yonde esprit lo niyo okari wasuli daraja okamshangama hariono harindina amo kamimrwa daula haki sina ujwandenge mru saido dictatori yaje banu ngamtoso mshangama ono yonde esprit lo niyo tse esprit okari wanadamu adoa na nkode papa wazifanya warende mwana negociator habala tavangia maji ono hajua sulishanzo atemro ompolezo abo imkute ya sheri mimi abo njozo ndendao ono abo njozo ndendao ni aminiyo yokanga miharuma bwana ono tibewa hula hata nsina nongo hata charge hata arendaje negociator hangwa ngujoto wa gaz million negociator handa hala wafungwa senka anyuma tuka ujua amini bese inde shaka utonga mwana nyasi ya jua sulishe daraje heliyo ebengeti kanzani wasule daraje ka si wandu rambao ngaranzo haki sisi mafavalu sisi wanadamu makriminali sisi wanadamu yokayangarjo ka ujola ya rohar mashahidar jarma weu ridwamba hapo zen kodi zanoza tunkode papo hapa intelligence ono okamuono zanoza kazi jiri ono mshangama hata John yonabala haram okata esinyatwira mano ono amumrambursen ono amumrambursen yende yekosiwe hano ono watina fijo na hindi ni waja wawema na nyasi waja wasensema Mwenyezi Mungu ape majibril wa wanadamu ndo wanadamu wajabala wabaya watamangu ono kabastabu tsinyimazi kabastabu ono kabastabu tsinyimazi kabastabu ono wengo don la pizza mimi amba minsula pizza mu shakaye masulaya haone no binadamu wao ndo kayauje banula pizza to habanula la pizza yote susi wallahi billah ono hengono nakanza ntolo roho azigongo za misumari kuza malapizo ono malapizo yore na mruno wende ebenge yonde message muhimu raka muhimu ribehe ngari aminio hokaya wazaza hatu warambi hokaya vanunga bo unkazi ikawo nkazi wao wanadamu yokawa maungwana ngabo wa mashababi wa unkazi wakaya hubunjilioni iho elera wajaonu wazaza hatu olo yao wahimi wemi na nkode waka wananu wandu wakabi wazaza hatu ebenge ngami na respebo sultan ono ngami na respect mashababi wa unkazi wao hokawaelewa daraja yoka hakika Mwenyezi Mungu wa wanadamu yokaya waelewa falsafa yoka wazaze wala wazaze wa imani wa haja harima danzi la kinsi ware danzi la kinsi sikiasi wa hunde ndongo hamandazila ibenge hata mpaka nao msalimuni ikanga na habari ya mwisho no amadizo naambia usaba wakoza mbabo ka harumweze ndongo zajiri wakaona unkazi wakarumwela sali wakaumbiswa za zahatu ngono hizo ndizo naambia kana unkazi rilahule shangarjo waswili wasalamu alaikum wengi hata mpaka nao wasalamu alaikum nyimride yao na mritsahe basi ungasi Marseille nje mvitsize hukuma hanyu mjoka ukanganye niyo bake na utongeza unkazi wo mji wa Hekomori ulo harmo Hekomori ekaija ukarivumbua mji unkazi si arjo huvumbua wengi hata mpaka nao nari salimu salama ya musallim salama wassalamu alaikum.